تماشاوان هجاج روجاوا تي في و جي برنامج تایبت جارك دن دم باش دمجارا في خلق آمده تبلهویات بناوی هوز و عشیران لدیرا زوری رودا بگومان لدیجی برجواندیه همی خلقین سوریه بو و بتایبت لدیجی پیکاتین لدیرا زوری لوی ولاتی تماشاوان هجا اگر مروف نگیوی لکویر بکوی پیوستی یکسر بناسه کو دولتا ترک او کویر دایی پیشاوی جبونك اف تبلهوية لديرا زوري دركتي ام بيتر شيروفه بكن وزلال بكن نها ميوان ما اندام مجلسا قشتي يا تفقرا جواكا ديمقراطيك تفدم امادي بريز غريب حسو ام خيرهاتنا ميوان خود كن ما مستند خيرهاتن سپاسکم ناف خیریه دم ما مستند سريد ام دخوازن روشا هرما باكور و روجلات سوريا بقشتي وبتايبت هرما ديرا زورين ها مشاهد نرخين روش لباكور روجلات سوريا ولديرا زوري سپاس روشا ديرا زور يعني نجارة يكي إيريشاك سر ديرا زوري تشيد سر هيزن قصدي اف حمو بيلان كرينه يعني إيريشي قلتينا كرين حمو بيلان كرينه بله ودوي رخيده قالك هيز هنا تايبات علي ام بيجن روج افاي فراتي هذا الرجيم السوري هي هذا ايراني هي حتى بقينا داعش هي داعش دشتا تدمري ودرناده يعني خبجي كريه لا علي روجاواي علي طرفي دن اي فراتي تمام وبلكي هناك مثلا علي قريب بين رجمي جروبين جور بجور جهابن يعني عراقي جهانا يعني الويدري دا هر وقت ايري شكل سر علي ديرزوري سر علي ام بيجن جيجو هيزن قصدي لي جيجون علي ريفبريا خسر لي هاي ايريش السر وتكرن هل بتاب ايريشنان يعني بخو سري تشينابه بنجه زميني في هيا وكما الا ديرزور مثلا نمونه يعني كما ديرزور مثلا شو برس يعني كما بناوي عشيره ديرزور كما ديرزور يعني ديرزور يك نقطه ضوئيه ديرزور ده داعش سوريا ده شكي يعني جي درك تسليم بو اريش كوباني ده سبيكر للدويه ويجي ديرزوري بو ده سبيكر داعش ديرزور ده سبيكر كوباني ده شكي هذا قاف باش دافيد تا حتى ديرا زوري داعش تسليم بو تسليم بو لباغوزي تسليم بو بله جبر بيجي يعني لبش كاندنا تكشونا داعش تسليمونا داعش تركيا جي سانكي اوج تكشو حكومة الشامي لزورا وانجي شو چونكي وانا فكر الشرك تم هي ذا برا قصدي و چتين داعش ده شرك هي وقت تشتكي كو ساري واني فحسبوا يعني ساري حركة فحسبوا ايران جد نافده ليه دماغو افنات تيكشون تسليم بون يعني داعش شدنا جروب تشوكمان ها يعني برفة تصفية كرنيتشون يعني لسار عرضي تيكشون اللي بلكي فكر ما بيجي يعني فكرة وان ما به جر او فكري ما يجي افنا استغلال دكن هر وقت اجي نوجان دكن هر وقت اجي خلاين وقت بين شاناي رازاي دردك هبن ايريش دكن زراري دقيننا الجواكي يبنى جارة عولا جيل سر دير زوري ام بيجن ايريشين وسا تشيد بين هر وقت اجي حكومة الشامي دخوازه فتنة جي تشيكا اللي اف فتنة جو تشيد بين بعليكاريا تركيا دست تركيا تيدا هيا تركيا ايريشا من بجيدك ايريشا تلتمر دك ايريشا ان عيسى دك ايريشا ديري كيدك ايريشا قامش دك ايريشا شهباي دك وهروها يعني بالتاريخ وبشتاين خو بمدفعيه خو سلاح اجران ارجع سري سينور يعني مجول كرنا جد دا تشيكرن دا علي دن دجي علي درزوري دجي دو خازن هفرا اريش يجد ول دا تشين وقت بين اريش يجي معاكس يعني اريش يجي معاكس ابنا دو خازن دجي يجي بسر كابن لي ودرفتين كم داس بخن يعني مثلا نافا اريش الدويه تشيبو يبقى حتى شو وقت اريش تشيبو بن يعني اف 13 سال 14 سال سوريا دنا بشر حربك برمزن ده يعني حتى كيچ هو بشرنا دوام بكن چه مصلحت حكومت الشامي اون هزي جو بير اليكار چه مصلحت اون هي يعني اف شر يقول سر دير زوري چي بي چه قصه انسان تي ده هات کشتن چه قصه کوم کوجی هات کرن
لجی پترول خستن لجی کربه خستن لجی آوی خستن لکومینا خستن مجلس چه فایده دی ور قصاد کشتن چه بو ای پکی حتی کی جاب کشتن دیمکی ابنا دخوازن انسان بکشن در رجلات ناوین ده ایرو شر رکه شر پر فربیه عالیه گیده ترک ایریشی خا فرده که شر دکه عالیدن ده اسرائیل شر دکه yani her du welat şerreki per mezindene. Yek li beraberî Filistina, yek li beraberî îrada gelê Kurd û sistema demokratîk e. Ji bo vê jî li cem sistema me demokratîk bi ittifaka gelan ev pêş dikeve. Na bi ittifaka gelan batişta pêş dikeve. Xwazit vê ittifaka gelan xerab bikin. Armancı çi ye? Fitne. Di Dêrezorê de dixwazin Kurd û Ereb ber bi ittifaka gêdarin. Ya bi ittifaka navbera Kurd û Ereba de pêkhatî din de çi bî İdidiri kadar şey ne biye? Ne rejima bazı şey kiriye, o ne rejima faşist dağırkera Türk'a şey kiriye. O ne İran çedike. Yani tüne. Evna ne bir ittifaka gelan rane. Evna ittifakı desaladari rane. Vaka desaladar dağırker heşmendiye gibi başvaru per xater hov yani Suriye kaide pervarde dikirlu. Türkiye Daesh u çata pervarde dike. İran insani tundra pervarde dike. Yani çeş van derkeve ancak şer bikin, şerri gelan bikin. Naxazin ittifak şive. İttifaka gu nabera Kurd ve Araba da çibiye şara xater dibinin. Çima sistemek demokratike. O da ve sistema demokratik de rola herkese gider dikeve peş. Artık insan civak mafi xadı gerre. Li irada xadı gerre. Bhel xudi helwest dibe. Çe mesela jin dibe, çe civan dibe, çe geçti civak dibe. Çand dene cem evde, nava evde ittifak diken, behevra destirin, behevra govanda dikirin, evde kabul diken, ihtiraf egi, hukuki çe dibe, rejim bitişti kabul nake. Duhaza çipke, bitişti bin pebike. Yak, dudu. Yani bir ittifakı xarab bike. Fitne dibe, fesadi dibe, eriş dibe, be kuştin insana dibe, be konkujiya dibe. Binin çareseri nagar. Çareseri nagar. Le, böyle merin insana digar. Peki çima bitiştideki işber em Kurd. Lember irada Kurd dixwaze herbegî şerrî nava Kurd û Araba de derxepeş. Çawal 10,000 çar kire fitne, xalser wê fitnê mezin kir, xwast irada Kurd bişkîne, aynı tiş dîsa dixwaze ji derê de dest. Heman zihniyet. Heman zihniyet û dîsa jî milletê derê bike hedef. Ama ne sûce gela, ne sûce gele. Sûce rejimê. Rejim ev hikûmeta Şamê va sûca dike. Ev xwe cerîmene sûcen. Peki ma Kurd Suriye'de çi ne? Hükümeta Şam'ı çaval Kurd'a denir. Yani mana Kurd'ı döndürü Suriye'de ser Ağaxane. Ser Ağaxane, Ağaxay dirukine. Gund bi zamanı Kurdine, bajar bi zamanı Kurdine. Navid deberago Kurd yani navi Kurdine, navid mecib Kurdine. Yani tişteki go mecida dekenine. Peki o mecbu ve Suriye meçkası berdel dane. Beri ve Hiraki. Dışarı Çeşrin'e da, dışarı Haziran'e de, وکی دنجی شهری کو در کتنه دگونه اخوانه ده کرده چقدر تمن ده پر دایه نه تنش جبو سوریه دایه حتی جبو فلسطینی جی دایه کرده yani peki خلاطه کرده چیه yani خلاطه کرده تو کرده قربه که کرده بمن اینه کرده تو نه بکی بس حتی چه وقت yani ایرو به پیشنگته کرده اتفاق شد من اتفاق گلا شد بلن ویجی لاقی اراده گلی من نبینه yani دخوازه دور و گمله تو نه بکه دوی از وگر ما سفریتش کو وگر سفری افچتل شرطه ایرو گلی کرد اصلا جهان ده دنیا ده حتی ناسکرین تمام برز غريت واشتغالي دفرد افتشيت اني زمان دخوازي او اتفاقنا بين جلاندي ورتا كردا وعربان دخواز وجلاجي فتنه كي تشيبكي قالوا الجورنرينات خلكي هريما ديرا زوري اف كسي قد بنافي عشيره الشركر عشيره ديرا زوري شكون دي يعني خلدورا فياكم كرن هل وسط عشيره الجورنرينا وتشاوب herkes zane derezore fitne çedib. Herkes zane. Aşirin Arap cizanın, o pekatin Hristiyan cizanın. Helvasta var mı çilo dit? Yani helvasta aşira başa. Aşire nakab neşer. Le dagir ev hükümeta Şam'ı bnavi aşira pektine jibu dixaze çibke fitne çeke. Ama aşira helvasta. Helvasta ki netavi bu, vatani bu, hakiki bu, rast bu. انه ام جيمت نوفا في شريده فيدا ما تنيه فيدا ما في شريده تنيه
جدست رژیم لیدان خارنه جدست رژیم کمکوژی دینه جدست رژیم ظلم دینه جیانا وان عشیره دیر زوری رقای گدرا هاتی بن پیکرن دگونه رژیمی ده جيش الحر هاتي دست بدزم زي كريه اف طالان كنا داعش هاتنا سري وانا جي كرنا قبل كده ريجيان دكن راحتي وارامي بدنا ريبريا خسر دنا جيجو ديمقراطيه هي جيجو اخلاق هي جيجو اخلاق و عشيرتي باراستن ورحي في عشيرتي اچاندي دردك هبه پیش خد ورده ده بيننمنا هجبو بيجي همو عشيره براستي جي هلوسته كي خدان يعني هلوسني باش بون جي احتراميه قدريه وعشيري كرديجي تشون وورقص سردانا حمو سازيان جي بربا دير زوري تشون ابجي تشي سكنك الكيلاكو ملاتين دير زوري سكنك الكيلاكي جوا انساني قد كوم كوجيار درباس بنا جنو زاروك عائلة كامل دبن قصف وان چتا وان وحشاد هاتنا قتل كرن د كوم كوجياجي مازن كي قبول دكه كيل باندا شخواد دسپیکی یعنی راگهاندنا دولت ترک و راگهاندنا رژیم گشی کرو لوک عشیر دیر زوره لدیجی قصده شرط عشیر دیر زوره نما قصده قبول دکن لهات خو یعنی کرن گو اوانا تمثيل عشيره ناكن نا عشيره بس وقت نافش خور کرن کراس طبيعي شوي کی سختکاری هات خو یعنی کرن گو اوانا رژیم لدوانن و بلکی ایران اجدوان یعنی وقت هنا ايران جي هي ایران و رژیم آره لپشت وانانه وان مثلا مقابي ديني او قربالغايا قجدر كدر او نعشي در يعني نعشير بو دبرده دفشلن دربي دخون دفشلن علي راگاندنی دش تک دچن هر بلا سبه واری 24 ساعت راگاندن خدر خم پیش اما راگاندن مجايه چاو خلق راگاندن وند شوپینه امجد شوپینه راگاندن مجد شوپینه عشيره بنوع عشيره انسان درد كابن داخفن نا عشيره كو ندهر نبيست همو عشيرين باكور رجلات سوري عشيري سورينا وطنينا لركاتن اخفين هل وستي خد ديار كرن تو مصلحتها ما تدا تنا وامنات تدا نجي قصدا همبر مشار نكريه قصدا امبر حميس كنا باراستنا زاروك مد نوا قصد دنا ام قصد يجيب باردن خدا نقيل قصد بكن لبا حكومه شامي حكومه يجي حتى روجي ايرو نكن خو اداره كوي چور في اعلاني اداره بك مثلا اگر كنا اف عربي دير زوري جهنا و بيكاتين دير زوري زاني ناخذ حكومه ورا دير زوري ناخذ حكومه بلكي اطماعي خد بترولي دهنا بترولي دستين سر بترولي ارمانج قوي يعني دست خادين سر بترولي تركيش دبي خازم دست خادين سر بترولا روجافا چاوا دبي كرد خودي بترول قبول ناكه يعني چاوا عربك فقراء جندي خودي عشيره باخلاق شان جبي بترول خا بيجيان بك ويجي لاقه ويج نابينا نلاقه كرد دي نلاقه عرب دبينا ده سلادار غرك بترول شفت كبدزه ترك بر بترول ده تهديدك او جلو دري تهديدك از هرم بترول يچاوا ورا غرك فتنه چيكه غرك شر كي بافخه دنيا عالم باسرائيل وفلسطين يرمجوله باوكرانيا يرمجوله اكي هاجه سوريا چل سوريا دبه چنابه تركو سوري جي نزيكي هف دبن اذا ما قلت تركو نزيكي سوري نزيكي هف دبن ادوات غركن اردياك لازمه اف تقاربا غرك تشيبه السر چه اساسي تشيبه işte السر اساسي جو دنيا تا خوش تركيا اشكره بك واز الهمبر بروجا نتو ديمقراطيك شاردكم از الهمبر بروجا نتو ديمقراطيك بلان من تكتيك من انا از قبول ناكم هات اواش بو تركا پر باشه ترك دبي دمكي تشتاك باش اد بس زمينه چه بكن زمينه نزيكاتيه و ترك جد بردا ايريش دك دولت داغر كر افنه دبي ده يك امور نزيكاتي ابشر شر يقول ديرازوري چي بي يعني يك جي امور بنجه في نزيكاتي في دخازن لا نزيكي هفده ببل چونكي شرط رژیمی جل سر ترکا هيا شرط ترکا جل سر رژیمی هيا ابنا دما گوارن جمع شرطای کل هفداغن شرط وانی سرکه چیه يعني شرط وانی سرکه گرکه işte سیستمک بناوی پروژک ناوی نتاو دموکراتیک نمینه یک کرد گرکه بی مافبن دو هم بیجن هل بجارتن چه ببه کرد تیده تنبن قانونی نو دستوری نو سوریه ده درکه ما في كردات تيدا تنبه ما في ديمقراطيك تيدا تنبه ما في إرادة قالين حمو قالين دندري سوري دا تنبه وكبري جمهورية عربية سوريا وغيره اف شرطي تركانه ها لي دفي شرطي ده ها تركوي چاقي دبي از نياتا تابه بينم قلتش تا قصة تدكي از بكشم اج سوريا بكشم
لێت تشتێکی وسە نەکە سووری ناکشێ بن ev şertê got va yaşar guler gotê artêşê gotê Tirka got berî çend roja وزیر وانی erê mezin ev çi ye bin pêkirinê çi ye bin pêkirina qanûna netewîn yekbûye a 22 54 qanûna qarara 22 a 54 mafê gelê Sûrî maf dike divê bila gelê Sûrî warin cem pirsgirêka xwe bi hev re çareser bikin ne we mafê بحث وی قرار ama Tirkiye tiştê ku dike dervî qararê kar dike tiştê ku dixwaze bike dervî qarar rejîm jî dixwaze zat got kor til çi digerê gol çav digerme got gaş ter çav işte ev jî tiştê ku wek Tirka digere dervî qanûnî pirsgirêkê hel bike دورد قصدی پروژاک سوری یعنی نه یعنی نه کردی تنه پروژاک سوری demek دورد دولت ترک وان پلان گوچید کل دیجی خلک سوریه نه نه hiç ma rejîm nizane ma rejîm nizane no Tirkiye tiştê ku Tirk dike Sûriye de dijî gelê Sûriye rejîmê çi gelê Sûriye kiriye wê çi pêşkêş kiriye yani çi aramî ji bo miletê Sûriye aniye çi çareserî ji bo miletê Sûriye dî ka proje rejîmê çi ye proje hikûmeta Şamê va 14 salin di nava şerrekî pir xirab de ye û di nava tehlûkek pir mezin de derbas be çi proje ji bo Sûriyeyê tune دورد مرو به پرسیج وان چتا بکه اف چته گو بریم هفل دویجی از بناوی وان شغلم نه رژیم شامی خلک سوری کشتی سوری تالان کری سوری تنه کری یعنی دورد چوا یک بناوی لدیجی گلی خواب بخوابته یعنی وق بریم هفل دورد چو قاسی لهمبر گلی خوا یعنی خو اشکره بکری گوش رژیم کرد خبته گوی رژیم اولاتا یا خرا کری تالان کری برتكن قل يعني كاسيتي وسوي هبن وين رجيم كاسيتا درخني بدا بيش يعني جبو مصلحتها خو جبو برجواندي خو جبو ايريش وكوكوجي خروا بك كاسي وك هفل درخني بدا بيش يعني دبر وانا تركيا ايريش كردستان دك اما كي دا بيش بدا كي دا بيش بدا كي بارتيغا دا بيش اما بنافي چي فيدي الكرد دك بدا كي فيدي قول تركيا قصدي قول تركيا دك كردستان دك ناك demek ki خطا چیه خطا خیانته هفل شي تمثيلجه في خطا خيانته قول تجي قالي خويا قالي ملتي خويا يعني هفل شوف حكومات انك كانت تشتجبو برسامد ورد قالوا خلكي هريما ديرا زوري قهاشتن في استيج زانبوني كو هفل ديجي خلكي خود خبت زان هلبت زان كما مثلا نا نوعيتك بر باش دنابا ملتي دير زوري ده بيش كتيه يعني اري كميه من نوعيتك بر باش هي انسان زانه بيش كتي دركتن بيش دش كاساتين جناده دركتن بيش هنا برچي بونه باجار رگیوک دیرزوری به خلک دیرزوری بر ریوا دچه ریوا بریا وی گشتی حتی مؤسسین گوهانه ناب جواگ ده کومین مجالس گشتک به خلک دیرزوری واتشتا بر ریوا داره يعني اصل چیه اصل زانبونی لدما جو اف كاس كاسيات جواك هفل وغيري هفل دبينن يعني زانن وانا ابن كانت تشتيش بدور زوري بينه چونكي وان چاره سريا خا ما في خا دناف سيستم ديمقراطيك ده دين هفل سيستمك ديمقراطيك بيرتونه سيستمك ازادي بيرتونه سيستمك وكاويج الجمتنه يا چل جمعيه وگر ده 1011 دارو جوه خراكه وبسري في ملتي بدف كارانين بيجا بري دار بو نا شوره نا اعدامه نا اعدامه كشتنه چوندن هي بغير تونه يا اپگي ام ملتا هيدنا ملتي گور قصاتي پرورده کرن ملتي گور قص خودي اراده خودي هيس خناس کرلو دويش ورشيده عربو جي خناس كر خناس كر انه انسانن چما ور قص ظلمير در باستبون چما کوم کوجار در باستبون چما ما في خوي جيانه تونه بو بري دويش ورشيده خناس كر انه خودي مافه خودي اراده يكي وكه هفل وچ فيدي لي بك جبو بيجي حتى نهم ببورينه نبا عرب هذا يعني قسما عرب خاصة تيبت دا صلادار ايجو هنا يعني خيانة بملتي خاردك خط الخيانة جبو غيري خد الشغل نب إرادة خانة ابنا دا صلادار بإرادة دربة تشيبوني هاتنا سر اقتداري نب إرادة جواكي هاتنا سر اقتداري سر حكم نب بشوازي ديمقراطيك وقال جي حسكريه ودستك دا نا ليه بإرادة دربة هاتنا يبقى أبي جو بإرادة دربة هاتي سر اقتداري وتشوف يدش قال ربنا جواكر بينه زرارك برمازن آني
civakış civak bu ne kut kır bu aslan. İnha civak hanastı ki. Dibine iradeki azat baştırı irade çetiri bu bera bindest be. بديلك هي Yani proje ne tava demokratik bedile her tiştiye. Ciye çareseriye. Çareseriye ki makul uç bu peşa rujena teji gut kasada mesada Suri ne? Suri difkirin. İdare zetici Suri difkirin. Hamu partinin vederi Suri difkirin. Kese gibi dervi Suri nefkiriye. Ama hükümet حكومتها الشامي وحكومتها ترك تمي قصدي بكرداف قريدي شو İşte ne ev hükümetine ev çaval bir irade denirrin. Ev çaval hem wala niyeta meyne tawi denirrin. راغاندنا ترك وريجيم قصدي بكرداف قريدي شو İşte Kurdava geri dedin işber rejim hatta rojayir mukhabin hakasa bejin hizmet Suriye hatta kirin ve hakasa mumtelakati vakad bin mumtelakati devlet edibijin devlet agala mesela mumtelakati yani acivakine emlatin hakasa ve mumtelakatna hatna parastın erişa ve çetetiye ve dza hatta parastın millet civake parast hükümet bitişti nabine. Hükümet Şam'ı bitişti nabine. Dibi gerek evci bata harakır jber Kurdun. Jber Kurdun. Türkiye'ci zaten Kurda kabul naka, hükümeci kabul naka. Tişteki baş Kurdukun, tişte baş laki Kurdan nabinin evna. Yani Suriye'ci, hükümet Şam'ıci, hükümet faşist ya Türkiye ve İran'ci. Tişteki baş layıkı Kurdan nabinin. Kurd çıkasa tişte kançdıkı, evna haru din dibin. Peki çim on haru din dibin? On tişte kanç bikin. Ya xwedê tiştê qenc nekire qismetê wana. û nizanin bikin jî. Eger ku civak dike, gel dike, millet dike, vê jî laqî civakê û milleta nabînin. Ji bo wê ters êriş dikin, şer dikin. û dibe Kurdin, yani Kurd jî sankî gerek em mafê me tune be, divê dinê de em bê maf jiyan bikin. Türk dibe Kurd terorun. Devleta Suriye, hükümeta Şam'ı dibêje işte van ajanın İsrail'e dudiyene ve her yak navegil Kurda dike, her yak işte gil Kurda dike. Peki çavu te xalki vituni qanaat kirin dedi. Xeyre nefsa xalq qanaat kirin nadi çare ge nagari. Hatta kiçakti de nav şarda be, hatta kiçakti zayıf be, hatta kiçakti temeni ve zayıfuna aburi, civaki, siyasi, diplomasi, hatta leşkeri parasını te temeni zayıfti ve bedi. Kil tesadike, kite destek dike. Dema desaladara tek diçe. Desaladar hidine bervetik çünkü diçin dem merhala gelane. Gel hidine peş dikevin, gel yak rizya xaçı dikin. Onha mesela şura em bijin bandore ki xat cihani de çekiriye. Tesiri ki xat çekiriye. Beri kesi nizani Kürt çıkasıl vrene, kil vrene, Süryanın, Aşur'un, Ezdine, Alavine, Sünnine, Türkmanın, Çerkez'in. دیتن گو چقاسا گل و جواک دندر سوریه ده جان دکن هشت پیکاتی دندر باکو رجلات سوریه ده هنه ایبری و کسی نزانی گو تنه سوریه به عرب دهاتا ناس کرن ایرو درکت پیش عرب دخوازه عرب گل عرب دخوازه خو کرد و همو پیکاتی سوریه به وان وره ناس کرن اما ده سلادار نخوازه چما نخوازه چنکی سوچ کریه ده دیرو که ده 6-7 سالن پارتیا باس سوچ کریه و خلق عرب، خلق کرد وان پیکاتینا جی گره که وی پارتیا بحثی جی باش ناس بکن چنگی ناس ناکن نیتا وی پارتیا بحث چیه؟ چیه؟ برز yani غريب ازي برسي بكن يعني او بارتيا بعث قوتن بناوي عروبه باند كير وبناوي يعني دبي يعني سوري ولاتكي عرباي ايرو سوري كر ولاتكي فارسي ريج داغر كريا ايران يرفكر وسوري فروت ايران او اخوان مسلمين يقول بريا مخالفتها سوريا ذكرن ريل بردا كريا دولتها ترغي demek دفرد برس يعني ايه بيتر راشتي بروجا سوري ويكتيا سوريا دي باريزي بحث واخوان يا بروجا قصدي جلار هاتخو يعني يكرنرو من قلت يعني حكومة الشام ببروجايا جو حكومة ببروجا بحث ببروجا داغر كريه شي كريه اريد مثلا بروجا جيفان تونه يعني بحثي جو خدي ارمانج بو هدفه اما تشتكش بو هدف خو نكر ما انا قلت يا كيتي وازادي واشتراكي دره ودرك اما تشي كيتي تشكر كاتشكر
خوش عرب تجدید کرد فتنه چیه يعني اساس است دولت عرب ده یکی چیکه نه گلاده خو قد کر يعني عالیه هشمندی ده شاشتی هيا عالیه هشمندی ده شاشتی هيا مثلا است دولت ده است دسالاداری دولت ده یکی تیگه چیکه یکی تیگ وحده است دسال آزادی چیه آزادی چیه که آزادی تنه آزادی اوج ده است دسالاداری ده و اشتراکی گو پی باند کردی اوجی به روسا باندور بیه شعار گو روسی بو اوجی بخار راکر انه ام وحده حريه اشتراكيه مثلا انت لما قلنا نافاروكا فا شعارات السادكي ما ترس حرس يجي ترس هذا بكاراني وحده تشينبو بلابون تشيبو آزادي تشينبو قمع كرن ليدان كشتن طالان كرن اف تشيبو واشتراكيات شون اشتراكيات يجي بودا سالادار تمام ده سالادار يكي قد سالادار به وحزبك يواكب حزب بارتيا بعثي وچه آزادي وك هفيد نوا جواكي ده چيكا حزبك سرد اقتداريا يكي جو حزبك جبو اقتداري بخبته جبو اقتداري بفكره وجبو ده سالاداري بمينه ابنكا آزادي وك هفيد چيكا نكانه چيكا هر تشتراكي بيجي جو تجبو ده سالاداري جي بخبته تشتراكي بيجي ديمقراط بيجي تشي بيجي بو ده سالاداري منافس به تو آزادي وك هفيد چيناكي اب ذهنيته جيد رأسماليته ذهنيته جيد رأسمال ده سالاداري حمو تابع رأسماليتنا وانا ابنا آواكرنا اشتاق جم تي آزادي وكهبي ديمقراطي بن بيبكي جواكي بن بيبكي تي جيان بكي سر پش طبعا جيان بكي هر شعارات تشد ببلا ببا يكاني آزادي بيك نهات ويكي تي بيك نهات واشتراكي جيد سوري ده بيك نهات وتمشي تنابا شارع ده تمشي حدود ده سلحتي يجي تشيناغا نبندر نبدربه وهري الداوي تمن دا سر سريجي قلبي مثلا بعثي جوها قصد جو بعثي بون شتا بعثي جوها قصد بعثي انشقاق كرن عسكر انشقاق كر بلاف كر ابوري ضعيف كر دست بدزير داري طالان كري كر انا شو داغر كري هي اي با بعثي جو با داغر كري قبول كرنا بچن نيت ابنا قبول كرن بنيت اگو از كردا قربكم كردا تنبكم يبقى تو كردات كي تنبكي قربكي جنها شون ده بلكي بري 5 سالي تكوني قرب كرا هو چاغي بلكي هجمار هندك بو ايناي رو هجماري كردا پر اي كرتا گوشين دك كرد بري خستن بيا كرد باندوره كي خاچه كريا كرد پیشنگتا شورا شگه دك تا خرا كر كردا آوا كر تا شون ده گاو آوید كردا گاو پیش ده آوید سیستما کو کرد آوا کیره سیستمی کی فلسفیه سیستمی کی شارداریه حضاریه سیستمی کی علمیه وقت بیشن سیستمی کی فکره اراده سیستم نتوا دموکراتیکه ریبریا خسره خب ریبه به فکر و رمانا ریبر آپو افتشتاکشتک پیش کتیه و هر کس ریبرتی ناست که ریبر آپو ناست که ایپگی اف ملتا اف جیواکا ای ورق کرن يعني هدنا اي ورق كرن نهات بر خدا نگاندی في روجه به تکوشین کریه گاندی بردیل مزن دایه هم ممتلکات پاراستیه و هم خواه پاراستیه هم پیکاتی پاراستیه اگر گو اف یکا تنبیا قصده به ورقص فاصله دهات نف قصده فاصلين مثلا ايه عربجي هنا فاصلين كرد هنا ايه سريانا هيا ايه ارمينيا هيا تاج ادلبي هاتنا كتنا نوا قصدي شمال سوريا هاتنا ونظام قالك فاصلين عسكرياتنا نوا قصدي دا جقرتنا وان نوا سوريا مجلس سوريا ديمقراطي دا مثلا بيجي نوا مسدي دا چقاسا بارتي دا نوا دا هبنا كي سورينا خلقي سورينا دماكي بوان سوريا پیش بكبه بوان سوريا برمه گوراندنك پرمزن هره بوان سوريا برمه سوريا جي ديمقراطيك وبرنجي هره بوان ايش ببه اما بذهنيات الدسالاداري ولا بتركار اتفاق بكم وتركا مش كردا خلاص كه تش كردا خلاص بتج اخوانا خلاص نوبي تش كردا خلاص بتج اخوانا خلاص نوبي اخوان زيد ادبن اخوانا تركيا بر ترمباجي كرنا وبرجي حشد عندنا وقت من همبر بين رجيم بعث هيج كردا خطر ترين افنا ايش كردنا خطره كردنا خطره كرد ملتك مسالمه خازن ام دخازن في برساني بكن دستي وردانا دولتا ترك دناف اخا سوريا دي برو كار چا بنرخني چه فدا سوريا از قوادم سوريا خلق ملت سوريا چه فدا وان جي دستي وردانا دولتا ترك دناف اخا سوريا دي
چی فیدش ترک رولا دولت ترک نوا خاصوری چلو بو يو او رولا تركيا رولك سياسي بو عسكري بو شو سياسي كون بو. دي قال سوريا وك اخو ولات هات ايشاندن جبه دستي وردانا دولت ترك يعني ببير رولي تركيا خاص تيك هذا هندوري سوريا بأطماع تركيا هنا بروجي تركا هنا نجبو خلق سوريا نجبو خلق سوريا يعني خلق سوريا كر تشاتلو كر تشاتا كر دز كر امور كر عميل كر سيخور كر تجارات شركاتك شخور شكر بيش كر شركاتك اما اطماع تركيا هي تركيا في 7 سال ببروجي ميثاق الملي ده فكره دخازه بقرنا السروي حكومة بري أردوغان يعني زيادة أهمية نادي دانا ميثاق الملي دقوتن ميثاق ملي تركي أما جبوي زيادة كار نذكر بلكي كسي باورجي نذكر يعني كار نذكر أما هاتنا أردوغان بر سياستك بر خطر دكا سياستك قركرني دكا لسري جالان سري جالان سياستك قركرني ددا مشاندن اف چند سال اردوغان سر اقتداري جدا 2002 22 سال اردوغان چه فیدل ترکیه کر حتی فیدل سوری بک چه فیدل خلق دهندری ترکیه ده ورقاس پیکاتی هنه چجمان را پیشکش کرد چه قدمان حتى نيجو كانبش بو عراق وسوريا دولت دن برز غريب برسا ما قال سوريا شو قون ديناس كر اف دورات تخريبي اترك شو قون ديناس كر مشكله دو داري ده زاني يعني ملت سوريا دسبيكي قاوك خوش آبت ده 2011 و امپیر تیکل دار بون ام دوی دمه ده تیکل دار بون اما تجربه خودی پیوان خودی پرنسیب مبدأ اخلاق ده شورشا گوتن بهار عرب ده ده جم سوریا کیم بو هوا لجم خلق سوری هنگی کیم بو چما کیم بو چونکی تجربه گیوانی شورشگری تونه بو تجربه گیوانی گو کانبن جبو سوری گشتی بخبته تونه آرمان جوان چه بود دسالدار بو دسالداری بو نجواک بو يعني فرق ما وان چیه او جبو دسالداری را بود اما ام نجبو دسالداری را بود خوش دستی کاتی که شورش بهار گلان جبو جواکی را بود جبو جواکی ریخستن بکه جواکی بهز بکه ایوان جبو چه بو وان جبو دسالداری بو هر تم دکوتن وادما واسیما کی ابنا تشجیعی وی کاری کرد اردوغان تشجیع کرد اردوغان اف کسین سوری به بریا استخبارات خواه بریا سیخورین خواه اف تشجیعی دسالداری کرد و زانه اردوغان زانه دسالداری دستوان ناکرده باش زانی بود چونکه 10 ساله به حکومت شامل نباید تکلیه ده بود اشتغالی گوتنات از ناخوازم قد بکم يعني او طبقات روشنبير دناب خلقي سوريا دي چما حيانها في دورات تخريبي دولتها ترك نادر خياني كرن يعني هلا قال بلكي قال بيترج روشنبير بيحس شايق ودولتها ترك نلقوا مرجعون دي سوريا شغله حيانها انتليجنسا سوريا روشنبير سوريا في رولا دولتها تركي خراب شيروفناك شيروفناك شما işte zihniyet desalatdar. Vak غليون ومليون وأبانا. هنجي قومي Çin'e. نجت perestın. الفرنسا دجين. بلا الفرنسا بيجي. الألمانيا دجين. بلا شال المريخ جي بيجي. أما الذهنيات نهتيا جاوراندنا. تك جاوراندنا كده الشخصية خدا Çin'e كريه. ده فكر ده Çin'e كريه. يعني هين ترزي قومي Çin'e خدا در نكهتيه. كردان ملت نابينه ها او كردان ملت دبينه كردان ملت نابينه وك ولاتي جي نابينه وك مواطن جي نابينه عاشورا وك ولاتي دبينه وان جي نابينه سريانا دبينه نابينه باكي تجبو تش سوري ها شو ما دم دولة المواطن انا تبي اصل فصل غليون كافي و تشيكي لبابيدي كافي وان دن كافي تبي اصل وان كان بالكاف جينا عرب تورنا عرب يا ايش مجتنا روشنبيرن اگر گود روشنبیرنی راستی نتوی با وطنی بانا راستیا پیوان نتویت پر هوا لگوری سوری چاره سریه کی بگریا و شر بیدا کریا ترک بکرا و پروژه نتو دموکراتی بفجرنده مثلا هنک روشنبیرن سوری نه راستی جی زوت گشتن بزوجی پروژه ریوبریا خوسر
ونتاو ديمقراطيك دفاجرين قبول دكن اما وانا خاج نجات پرستی خارزگار کر وانا خال حقا خارزگار کر گلک کسایتانه اوجل درواجیان دکن احنا كل هندور هنا جيان دكن هنا كان الالي رژیم جيان دكن مثلا داندن استاندن هيا چوندن هاتن هيا کنفرانس جارنا چدمج بو پرزگری کا سوریه ابنا بشتاری وان کنفرانسا و کنفرانس دیالوگ دبن يعني اما تدبيني انه هناك قسمك مازن جراو شمبيرين سوري خاطبله جواكي دكن خاطبله في بروجي دكن في بروجي دستك دكن ليه اخواني و تشوف هذا البي بروجي بك هنا كان الذهنيات اخوانا هنا كان الذهنيات دا سلطاره ذهنيات قومية هين ببعصيرة بوي تربية بعصي مازن بيها يا ما مست از خوازم تشتكي بيجي هنا كان درزيني بهشمندية اخواناني كريستيانن بهشمندية اخوانان يعني هنا كان في جورج صبرا كبو جورج نصرة يعني او هشمندية نقبل كرنا ولاتيه ناسنامه ولات جبو حركسي يعني الجمهور تني جبر في كي تدبيني ايرو شورشا سوريا بو شورشا چتا و آدزا و آتالان کارا دورد چقن دي رولا ائتلاف سوري تذهبوا جو اف شورشا كر شورشا دزا و آتالان كارا يعني الرولا تركيا تذهبوا تركيا بس وان چقن دي درفدا تركيا ائتلاف چكر تركيا ائتلاف چكر مانا بري مجلس سوريا او بو مجلس وطني سوري بو داس بيكي او بو وتركيا داعشي چه تركيا هفناجي كوم كرن بر حماس كرن تركيا داعش يعني تركيا جيش الحرج بر جبر انا تركيا هفنا طالان كرن هفنا جريه دار خستن جريه جو ام بيجن دقوت نعمل شورى شاكي سوريا دا بكن تركيا هفنا جريه كي دار خستن لغوري خو عيار كر او لغوري خو تلافجي تشيكر لغوري خو كاسايا جهير وعيار دك وبتعليمات تركا ساروكي تلافي كي هفنا چنه چتن هفنا تنكاني وان ربيجي ثوره ابنا نه ثوره نه ثوره ببي شوازه نابه ثوره کی گلوالات گیدن دجی و ملت خود نوبه کومکوجیا و دراده هشتنه نوبه قصبی دهشتنه افتنکاني بيجي ثوره وانا فروت شورش کرد اگر شورش جگه بوجي فروت راستيا شورش سوريا ايرو باكور جلات سوريا قصد قصد اراده گلانه گلين باكور جلات سوريا به پیشنگتیا جنا کرد و عرب وان جنین پیکاتین دیتر اف شورش پیش دکه به پیشنگی و تکوشین و برخودانا وی گلی وا جوانی گو ندگینن به وان پاراستن تیکرن به وان تکوشینک پرمزن تیکرن اف شورشه کی تو بخوازی اف شورشه رنگ هر کسی کی تیده هیا اما کال عالی داگرکاری چه نبی شورشه لیکه بیا داگرکار چتایا داره خلقی هلدکه دارد شوتینه انسان بداره زورج مال دردخه نامشت بستری نامشت به زمان خواب آخفه اف شورش چیه با کا پیوانه به شورشه اف پیوانه کتیه وقت بین ج دوزانه کتیه ج روز اول ده دوزانه کتیه خدمت رژیم يعني هم نه خدمت رژیم دکه اف خدمت داگرکاری دکه خدمت داگرکاری دکه آ داگرکاری جی گشته آستگی نه تنگاف جیان دکه مجبوره رژیم رو وارد جمع مجبوره رژیم رو له بکه نیت چبکه چند اگوجمان بگره تسلیم رژیم جی بکه طالبان اعدام کشتن و راوه کی جوان بمینه ها کسی جوان بمینه هنه آنها چند رایدار وان هبود مثلا چته بود اما هات نکشتن کی سبب کشتن وانه دولت ترک افنا کشتن دان آرمان جی چیه تصفیه کردن وان و راوه خستن وانه آنها ترکیه سوریه نزدیک هفته ببه او رژیم نزدیکی هفته ببین حالوانی چه به؟ وان رادست بکن؟ ها؟ وان بسلم و گناه خواسته خواب بسلمینه که چه بکن؟ ایکا برروه نه؟ بله ایکا برروه یکی که واره هستی خوش دولت را حکومت شامی را خوار بکن تسلیم حکومت شامی به واره جای گدین سی خورتی و آجانتی بکن ها؟ هاوجی آرتاق لوار روژا دمینه زین بو لیسکک اونا بو لیسککی سیاسی به دست داگرکاری دولت ترک و اردوغان ده همو دلوین الگوری برجواندی خواهد وانا دکه حرکتی ایوان تتشتش ملت سوری رنانی وانا ملت گل عالی داگرکریا جیان دکه عفرینه سریکانی عزازه جرابلوس ام بیجن ادلبیه روزانه دنا و چالاکیا ده روزانه سرهلدان دکل همبر کی لهمبر هبونا ترکا داگرکریا ترکا نه حسکریا وان ج سوری رایه و انه ام وطنین نه
لا ابناتنا خوباندن فقيرا Demek- ظلم سربانتي ماش Xwazin buna tevê de qezanj bikin. Demek tiştê golê dêra zorê çêbû ev nameyek ji rejîmê ji bo Tirka bû yani ji bo nêzîkatiya Tirka re bû? اري نيته Ev ê. نيته يعني هم ممكن جارك دي شي بنا ابنا سكن عندنا جي دائمه هم نكون ببين هيدنا شهر دير Ji زوري encamê têkiliyê di navbera rejîmê û يعني dewleta ممكن Tirkiyê. ممكن الشهر هنج في برفرتر يجي ببه يعني نال دير زوري مثلا قد دير زوري بسر كاتبه والجي جدا جدس بكره نوصا والريل جي جدا جي فكره Divê dolana gelê Sûriyê wê çi rol hebe? Gornarîna wa. Rol gelê Sûriyê wê çi xwendî ve siyaseta dewleta Tirk qebûl bikin ser xwe. Gelê Sûriyê. يعني فان صلاة ده وقت بيجن كاغات السياسي تركي جهاتنا فتحاندن Belê. ويا رجيم جهاتا فتحاندن Erê. يعني تشتي جو جالان نزاني بو جواكا نزاني بو Hat nas kirin. بفير بو اردوغان دروچيه منافقه سد دروي رويدك Bere yeqînet kirin. انت تقول منا رجيم سوري رجيمجي نا امكاني خاطن سوري ادارك امكان وقت بين اوانتاج خواجي تنا لفي هفديتنا لفي التقاربي الرجي كانوا تشتكي بك يعني مقاومات خاكيمه تنا يعني دستا هبت بيجي كانوا تقاربك تشيكه وتقاربك تشي بيجي للهستي ملت سوريا لا الهست الرجيم Xwe gor nerina te ev nêzîkatiyê ser kirin. يعني محاولات هنا ديسا جي هبدا دبينن يعني لي سركفتنا فيجي بر ضعيفه هيفيتي دا تونيا چما هيفيتي دا تونيا چنگ دموغا اتفاق بكن افكل سر قركرنا قالين سوريا اتفاق بكن سر قركرني حساب تيكچونا رجيم بحثه حساب تيكچونا رجيم بحث دوي انينا رجيم بحث دبيني زكاتي ده هي بشتي في تقاربي بشتي جو مثلا الهافاتن هاجر الهافاتن نيجي تكتيكيه سياسيه پر خطره باراده قالان قربكن وفي رجيم يجي بقور رجيم بحث سر اقتداري نامنه تشاو بريطانيا وامريكا وجواكا ناف دولتي دستك داي بعثيه يقول عراقي تنكرن وهي البرج تصفيه بكن Bas madem pêşeroja vê rejîmê tinebûne dewleta Tirk Erdogan çima danûsandina vê rejîmê ev rejîma têkçûyî. اردوغان حساب خانه ما قلت بو ميثاق ملي دخبته لهمبرچه لما بروجه نتو ديمقراطيك ميثاق ملي جي بروجه يعني Piştî kaxetê hat naskirin wê çi xwendî? اشتاج بوجي اج بوجي يعني ام الهمبر في كرك ام تشبكن ام يكيتي خو خورت بكن كرد وعرب يكيتي خبر خورت بكن Qesed. نتاني قصد قوتك عسكريه Yani qesed Yani bûna gel, venda gel. şoreşa Sûriyê. اري قصد قوتك عسكريه اركي خو مسد يعني. يعني مسد ريبريا خساره تدي وان جيب بحمو بيكاتي هاتنا افاكرين قال جواك جريك ام يكيتي خو خورت بكن كرد وعرب جريك ام اتفاقيه خبر ماكن بكن çünkü şerri guhane irişi guvarna kirin nel seri kurda taniye لسری عرب اجی لسری سریان اجی لسری آشوری اجی سری همو پیکاتید هندر سوری دن اجی دنگولم بو به لهمبر و پلاننا لهمبر و مخططنا گره که ام به پروژه خواهی نتوا دموکراتیک خورد بکن دستک بکن و ام بپاریزن و دستکفتی گوچی بینه گره که ام بپاریزن و ام شب روزی بخبتن و ام به علاقات خواه خورد بکن داندن استاندن خواه خورد بکن وعلاقاته وشيد بنبرة كرد وعرب وبيكاتي ده علاقاته أخلاقية جوافية داوي برز غريب برسامني داوي فيشتي مخالفة إفلاس كر شو رجيم بري تيك شوية قصد شو مسد وربيبريا خسر شو كوندي دكاره رولا خبليزه كو آلا ويش ورشا سوريا جباية دس بيبكو وبيجهين سركفتني بكرتاي براسه يعني او وكا قريبه وظيفه اخلاقيه وطنيه تشري ببريا خسر دبه تش مسد دبه جبو ديالوكي بيشروجي يعني جبو ديالوكي خباتكي پر مزن دكه واصراري خد ديالوكي سوري ده پر مزنه والسربي اساسي جي بانغوازي هر تم تكرنش حمو كسايتيغو مخالف اوبوزيسيوني قانون ورنجي خابگرن ده جارا بانگوازیش بو خلک الان داگرکری بانگوازی جوان راته کرن یکی گل ور قبول نکه کانه وگر مال خو افنیتک اخلاقی جواکی انسانی ج مسدجی و جریبریا خوسر و بگشتی د نو وان جواکا ده درد که پیش گو ریل پیشیا چاره سری و به گره که هم چاره سر جبو چاره سر
کرنا وان پرسگری که سوری وکه پروژک مسده اداره خسریه دموکراتیکه و همو پیکاتیک و هنه پارتیک و هنه جی وانا وکه ارکگل سرملی خود بینن یعنی همیجی پروژه کی انسانی اخلاقیه گو ام بی پرسگری که چاره سر نکن کی چاره سر بکن تو دولت نین چاره سر نکن ام وکیلی بیشن چاره سری دسته گلانده خلق سوريا خلق سوریه برز غريب حسوا قال لك سباس اندام مجلس قشتي اتفدم يقول بون ميفاني ام جی واسپاس دکن همو تماشاوان تلویزیون روجاوا جی سلاف دکن تماشاوان هجا لفيدهم قشتن داوية برنامج اخو حتى برنامج كدن بمن خير خوشيده دم باش